Yesu ni ngoni yanjye ni icambu gikomeye ariko uwo bacumbira gusa kaza bagaburira gusa kaza bagaburira mu kabana banje mwese kaza bagaburira gusa kaza bagaburira gusa kaza bagaburira gusa saa sita na kumanywa kabagaburira kaba amajwisi kabagaburira gusa hakuja kabareba gusa noneho rero waba uyu mwene data iyo ndamukunda cyane kandi nzamuna ari bizimana usari asa na bizimana javuye ngo ndari bizimana hayo wowe Paul wowe tuzosheshe Trapeze zawsze. Makalina rangi au kuingiana kuturamisha tunadera pata. Dada kile wewe, alikiwa. Awali wale kile hapa. Hallelujah.
Imana iheze umugisha itorero ryatwaye kuva ku mushumba mukuru Pastor Thierry. Imana iheze umugisha. Ndashimye kubona abashumba bacu Pastor Tito. Imana iheze umugisha. Erugina, Imana iheze umugisha. Missionnaire Charles, Imana iheze umugisha. Pastor kuva tumuzi kuva muri restoration twebwe Papa Ngoga, Imana iheze umugisha. Mugabo w'Imana wabwirije kuva kera n'abandi bavyeyi tutamenye Imana neza. Ndabakiriye abayumbe bagenzi baje, Imana agire neza. Fakunda umwapostoli, Imana iheze umugisha. Umugabo ukomeye twabanye mu gihe c'ubugande, ari umuntu ukomeye uzukuri, niwe wagiraga amafaranga kurusha twebwe, ntari twaratubwira, niwe wabiyagira. Imana iheze umugisha. Biragoye kuvuga muzeru inavuye hano. Biragoye. Avuze iki? Ubu bwenge nubwo kuvugana, nubwo kwiga mu ishuri, ko nize mu ishuri, ko nta bwenge ntabwo nize mbona. Hari ubwenge bw'Imana. Ntiwuva mu ishuri ntaho uva ku Mana. Asifiwe sana. Dusome igitabo ca Isaya, mvuga iminota mikeya, igitaramo c'ijoro no gupasanya. Ariko ndishimye kubona pasiteri nyene ari mukundi, naramubwiye ngo uzoza, uko yaje ko biraje, nisimwebwe nije, namubwira ngo uzoza, tubonane mu bitaro, ibiti biruhuke. Ndishimye cyane, mwebwe gamuzi nyene hano, jewe nzi nyene kuva kera. Bigaze gutara amahantu turi kumwe na pasiteri. Umwana w'umukobwa tugeze nka saa 10 mu rukerera ansingiza icayi ca mukara. Tumaze iminsi 3 mu masengesho, wasingize igikapu n'ibice, small cup y'icyayi. Nama ntangira kuruka kaza ntuki basi kuzura nasuye intani iyo ntagiriye umugabo harimo napfuye kera n'ubone wafashe asifiwe sana. Dusome igitabo ca Isaya ibice 60, mvuga iminota mikeya. Isaya ibice 60 igice ca mbere haravuga ngo zuka urabagirane kuko umuco wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Zuka urabagirane kuko umuco wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Turi kitubwira abantu ngo bazuke, abantu bazuke. Nta muntu wumvira ngo nizuke ndi maso turi kumwe. Bisabye ko
baza ngasinzira undi muntu akaza akambwira gusuka. Kuzuka bitewe n'ibintu turimo abantu barashe. Ubundi haba amoko y'ibitotsi bitatu. Haba ibitotsi baza bita ngo ni rema. Ni ibitotsi umuntu azasinzira ku buryo usinzira uri mu gitanda maze ugera mu gitanda ugasinzira nk'iminota 5 n'icumi ku buryo umuntu aramutse akoze ku muryango ushobora kuzuka. Bazabita ngo ni rema. Hakabindi ibitotsi bazabita ngo ni non-rema. Ni ibitotsi ushobora gufata nk'iminota 90 umaze gukamira kandi n'uwagiye kabisa. Hakaba ibindi bitotsi bazabyita ngo ni sleep apnea. Abantu babigira ni abarwayi. Bazaza mu bitaro. Iyo agiye mu bitaro bazamuha ikintu bazahita ngo ni CPAP. Ni ikintu kibafasha yosinzira kuva ubugeni akazicura ku cyumweru yosinzira ubugeni ejo agomba agasinzira 12 hours zikaba akongera agasinzira. Ni ibitotsi byo kuva. Wanasifiwe. Biblia yatubwira ngo nituzuke. Kuzuka k'umukristo jewe narazutse. Kuba ndi hano ni urugero yuko nazutse. Aho nduye ni ukubera ko nazutse. Simba mu bitotsi, simba mu muzo mubaba. Mwebwe mukuri ndigitana kwacu kugeza kuri mubura kuri mwebwe abanyabwenge mubakuri. Muba mu bitotsi bizutse kimura gusenga. Nigeze kurukuta mountain maze kuba ko muri gufatikanye cyo gusenga uye gusenga. Ngere kuri prayer mountain basanga gakoga kakaganda karahagarara gutya hari ka 3 za nijoro kageza mu gitondo kagihagaze ahagaze gutya. Jewe uyu ndora ruciye muri Uganda yose nakubita inota 50 misiyone kamanisha. Umwana w'umukobwa arahagarara gutya kuva 3 agaza ejo mu gitondo ayase ntandirimbo taki ijambo kurindi. Ariko twe ngo dukoresha test ngo dusenge hano titworesha isande twayima titworesha. Ndavuga ngo ndatoye ndagahora toye ikintu ndabuze. Iki mwebwe abayumve jimusa gusenga. Mwebwe musangere kwa bandi mbere yuko mwerekwa. Mugomba kuzuka. Ukazoanura ngo kanaka muzi kanaka musanga utariyerekwa. Wewe ari wowe kabica wowe jewe mbere iyo ni mu bitotsi k'ibiri yavuze. Nzanirangiza mu mukutano nk'uyu kawirangiza kabona ninjiye umukutano iriya protokole akanyakira kinjira ndagera hariya ngasanga nambaye ikoti ryiza ntambaye ikirato kavuga ngo ndi mu bitotsi. Ndi mu bitotsi.
ndasinziriye sinziriye abandi bari maso naho mwebwe muza mwere kwitorera kutaribukwa harapfuye iyo umuntu yasutse akazuka aza yibona ntazabona abandi ni biri wawe nguyu kavuga ati niki kitagenda mu masengesho yacu niki kidahari kakiga ngahiga bamusi mubi kabana asifiwe sana suka urabagirane kubera ko umuco wawe uje narazutse ngira igishoro cy'amasaha nzazuka mu gitondo bukera saa kenda zuzuye mba nicaye mu ntebe saa kenda zuzuye mba nicaye mu ntebe nacagire cya gishoro cy'amasaha ngasenga kazamanuka igishobora kaza kibisubiya ikabisubiya nasanze ubuzutse bwo muri Amerika ntabwo muri Amerika ubuzutse bwagiye muri China niho bwagiye gusa uwa muri China tiwe mwitorero warabagana muri China umukecuru uruta mama azaterusha icyuma kiro 70 azakora push up 50 niba tureba muri China tiwe mwitorero kandi reka kubwira nutraining umubiri nufata uku kuboko kwanje guto kagutraining amezi 3 gutema ibiro 70 kose bakagera no training agatusi ko kazaterura icu arte kazanishitira kuki kaza nukora abdomen kazamanuka kabeniga over kamanuka ibi byose byogeye cyangwa gushira hakazaza bicoza mu 6 pack zaziza barabizi namba kwa bizi it's the 6 pack mumuka watraininga umuka ukasuka ameza tatu ubugase kure ubutabamu dufite 6 pack how yabivuye abasore ngo bagezweho n'abasore bafite 6 pack 1 2 3 4 5 6 ukuje sigezwe kandi zakora siporo gatatu cyangwa kane mu kwezi sigezwe abagezweho n'abafite kwa standard ariko uyumbe wataranye umuzeyi wataranye arashobora kuzura muri siporo ameza 3 amen wasutse asifiwe sana tukumwe torodi ma chake cha corona abazungu cyangwa barekarama bavuge ngo
isi bazasaba gusa ko bakigura jibu nicyo bazasaba tukigura jibu umufungo utacu gusa uzi ufite jibu bwazo aho twamara wa mwana umaze gufatwa waje mu itorero yamara kugera mu itorero abo kuregwa twebwe abantu bamaze kuba kubico barico yagira ngo aratamba tukamukritika yagira ngo aratera haleluya tituyaki nivyo ntibigezweho azazi muzamuzi umushimishije ubu nyine ufata abazungu babonye baramutse babonye uruziko rwaraye mu bitaro woshaka gusaba kazaruzi tukabyina gusa ababonye inka iruta izuba ababonye inka ijambo ntabwo rizarongera umukristo wazutse agira imbabazi umukristo wazutse umusore wazutse umupapa wazutse hari umunyabwenge uzi aravuga ngo isi ni ibitaro ngo abantu bose barwariye ngo abantu bose bararwariye ngo isi ni ibitaro ngo abantu bose barwariye ngo kandi buri muntu ngo ntawe udafata umuti w'undi bamwe baba kuri arbitro abandi baba ku za asima abandi baba ku za riva na za kidney n'izimigongo abandi bazana mu materapi bazaba bakanda muri isi nagize zose jamwiyereka nangiza umukristo imana yereka umukristo uri muri ICU uri muri ya level hamwe hahaheka mu ndende ari mu ndende umukarambira ngo reka kwebwe ndamurangiza sanga umutima ukazutera watera ukabura sigi nari mu nzozi ndi guyerekwa ndaza umuntu basugereye nambwira ati se uriya muntu arwaye iki nikarwaye umukarambira umuntu basugereka arambwira ngo arwaye ngo abadayimoni b'umushinya ngo ariko ngo yuhabwa ikinini kimwe ngo citwe imbabazi ngo yoke nari muzozi abantu bararenze kubera kutabarira Nelson Mandela yaravuze ngo umuntu utasobanurira ngo ameze nk'abantu ngo ufata ngo isumu uburozi bakabisukira wenyine barangiza ngo akabona wenyine akisukira isumu akayibatomera wenyine ngo niko umuntu uba utababarira uko ateye Bwana asifiwe sana. Gandhi yaravuze ngo imbabazi ngo ni umwihariko w'abanyembaraga ngo ni umwihariko w'abanyembaraga
hamwe naje kwiyumvaje rwose umuntu wavutse akavuga uzuye mu kigwa bagasenya izina ryawe ukamenya ko umuntu yasenye izina ryawe yarirangije mwahura ukamubuka amabarira aba yarabisutse ugahemukirwa ukumva kuko ibintu bikurangiye ariko ukababarira warabisutse cyangwa zuba urababwira umuco wawe ukumurike Yesu abahe umugisha